pagmasusyan tayo ang kapiesta ng San Juan de la Cruz, pari at doktor ng Santa Iglesia. Kaniting Santa Misa, idawon tala ding intensyon din balang metong kay katamo, bilang kapuryan at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin, yabetala ka rin panalangin tamo, dinganggang doktor, nurses at sablang frontliners, mabilo gayato. Asasaw pat magmalasakit kay katamo, kaniting pandemya. At dinganggang masakit ami apektuan kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Magdaon ka pasalamatan kambena ning karelang pamilya, Miracle Craft. Special intention, kambeda ring karelang pamilya, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Aurora Manuel, Zenaida Bansil, Floraline Simbulan, Francis Ray Bansil, Jericho Sanyes, Francisco Pelayo, Chris and Mel Imbo, Doktora Trinidad Darcilia, Emmy Vitug. Paraking malagwang kapaldanan dari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Victoria Maño, Estela Morales, Edna Austria, Josepina Garcia, Jesus Nicdao, Ernesto Dabu, Valeriana Pelayo, Randy Iray, Jeff Mongkal, Agustin Nelson Vitug, Dennis Megan Jala, Alicia Santiago, Ria Montemayor, Francis Ray Bansil, Ronald Makaspak. Kapigaganakan karing kaluguran tamong Meyango Nabye, Arsenio Pangilinan, Consolacion Aguilos, Ruben Lugtu, Enobe Barason, Gloria Masa, Kingkayang 9th Day, Carlos Malyari, Kingkayang 9th Day, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Emig Jolingad, Bienvenido Limson, Virginia Pagaspas, Benita Relano, Kingkayang 40th Day, Leticia Manabat, Purifikasyon, at para ka rin kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaganaka karela. Imbukod mo nga pagmaragol ko, yapin ing krus ning ginutang Heso Kristo, kapamilataning krus na, ingyato metene para kako, at ako metena ako kingyato. Let heaven rejoice and earth be glad, and all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. King lagyo ning ikpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Kristo, yasanang manatili kaya kayo. At keka antimorin. At batang karapat-dapat magmasusi ka ring banal na misteryo. Idaon tala at sisyan din kaya katamong kasalanan. Ikang minye. Ikang minye, king espiritu na ning pa magtimpi, king sarili kang San Juan de la Cruz, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ikang kapamilataning krus mo, metene ingyato para kaya kami, at ikami metena kami king yato. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. ikang pasagiwa king langiming espiritual,
Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa nakatamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, parati ta sanang manatili king tapat, apamanalangin, at pamagmalasakit lugod, angga king idala nakatamo, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O ikpaming miglalang, pikaluban me isanuan de la cruz, metong ay espiritu na ning pamagtimpi king sarili, metong alugod king krus, kapamilatanan ning pamanukimi, king keyang alimbawa, miras kesana king alanganggang pamagkamit king keyang ligaya. Iti nga naduan mi king kapamilataning Ginoming Jesucristo ang anak mo, ama bibiat magari kambe mo, at ning banal ay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pabamasang iba't king libro ding bilang. Dinarapya king disyerto ibalam, at ikit no ring Israelita ang makakampo agpang king karelang tribu. At di natangya kang balam, ingupaya ng Diyos, inya migsalita yang ula, nga na. Iti ay ula ng balam, ay anak ng Beor, ing kapasyagan ning taong mibuklat apanimanman, ing makirandam king sasabyanan ning mayupayang Diyos, ing manakit malikmata apababal ning mayupaya. Nilugmok ko, dapat nibuklat la ring kanakong mata, kasanting daw Israel, ding kekang tolda, kalagurang lalawan, ding kekang toknangan. Nengarila ka ring mga luwalas sa kapatagan, kalupadala ring hardin, king bebe ning ilog, o ring tanaman ang mabanglong tenam ning Ginoo, at ding bulong as cedro, lelening danum. Magusing danum karingkeyang datukanan, at tumubulang binina karing kakarinanda, ring ni paranuman, banari na maging mas maragulya kang agag, at laganap yang keyang kayarian. At nigsalita yang ula, nga na, iti ulaning balam, ay anak ng Bower, ing ulanan ning taong masalamata, ing ulaning makirandam, king amano na ning Diyos, at makatalastas, king kabyas na ng kakatas-katasan. Akakit ko karingkakong mata, ing metong ang malikmatang iba't king Diyos ang mayupaya. Akakit ke, dapat alike ngeni. At atangalan ke, dapat ekeng malapit. Ating metong abatuin, aluntok king Israel, at talakadya, karin ing metong asedro. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, ituro mo sa kako ring kekang dalan. Ginoo, ituro mo sa kako ring kekang dalan. Ginoo, kako ituro mula sa kekang dalan. Ituro mula kako ring kekang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kekang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Ginoo, ituro mo sa kako ring kekang dalan. O Ginoo, ganakan mo lugod mong ekukupas. Aketapang minuna kekanang tisyag. Uli na ning lugod mo at kaya panalog. Emo ko kakalingwan, O Ginoo.
Ginoo, ituro mo sa kakuring kekang dalan. Maya kayong Ginoo at makatuliran. Tuturo na yung tunay dalan karing makasalanan. Darala na laring mapagkumbaba kigdalaning katuliran. Karela, tuturo na yung tunay dalan. Ginoo, ituro mo sa kakuring kekang dalan. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Aleluya, aleluya. Datanging Ginoo, luwal kayo, bansalubungan niya, iya yung prinsipe ning kapayapan. Aleluya. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agbang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, linubiyang pasibayo king Templo Yesus, kabang tuturuya, linapit lakeya ring pamuntok da ring saserdote, ampon ding makatuanan ning balen, ngara, nano, ing kayo pa yan mong gawa kareting bagi, nino ing minye kaya ka king kayo pa yan na yan. Megi ba Jesus, metong mo ing ikutang ko kaya kayo, at nung apakibatan nyo ko, sabihan ko naman kaya kayo nung nanong kayo pa yan kong gawa, karing bagay daraptan ko. No karina kinuangwan, ingupaya ng maminyag. Ibat banwa o ibat karing tao. Dapat mi badbaran la ngara. Nung sabihan tamong ibat banwa, sabihan na kaya katamo, bakit kaya kayo meniwala kaya? At nung sabihan tamong ibat karing tao, pota naman nano'y gawan daring memalen kaya katamo. Uling ding sabla, kikilalanan ding anting propeta iwan. Inya ngarang may kibat kang Jesus, may balo. Sinabi na karela, ako naman sabihan kaya kayo. Nung nanong kayo pa yan kung gawa, kareting bage. Ing maya pabalita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. So, tiyuta pa, king kaya katang katlong Domingo ning tula, saya, joy to the world. So, tiyuta maging rejoice, be happy. Ngayon po, piyesta ng San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, metong iyang doktor na ning Santa Iglesia. Doktor, sinulat tungkol king kasalpantayanan. Metong kareng sikat ng libro, pamigunam, Dark Night of the Soul. Dark Night of the Soul. So, busal na ning dalumdom, king kaya katampa nga tao, parating lulto sala, nga pong Ginong Yesus. Kalupaging mo munang pamamasa, busal na ning dalumdom, ating lunto, tala, star, at yung peka superstar, megastar, alang aliwano ning Ginong Jesus, yang bida, yang star. So, king kaya katamo pong ebanghelyo, nung makanano ding paninsultuan, napon iwan, pangot nanan, pamakarine, pikatulan, ngakupin, ating kutanga, palungkutan na ka, ating kutanga, pamakarine na ka, ating kutanga,
halos palbog na ka, ismula na ka, pamyalunga na ka, gawa na ka nga lang kwenta, gawa na kang alang sinabi. Inya, nung makana niya ang meging relax, isanuan napon, pinili na yung maging masaya, megi pate, o lalo na yung peka superstar, yung Ginong Jesus. Insulton may nga pong Gino, kalyana ka mo, pamakarinem niya, ibalik na kaya ka. Ketang parala na misip ka. Paralan, anong no, ibalik na kaya kata. Inya, kaya kata mong biye, daralan dakala kapag subukan, dakala problema, nanong pamigunam tanapon, pilinan mong maging masaya. Oneng, ating bage, mo apiling masaya. Ating karanasan na masambot ka. Ating karanasan na makakalungkot, madaig ka. Kapilan pa mo ating mete, itang koya na meteya. Ining wali, chiking abroad. Na atanggap, metey koya na. Na piling maging masaya. At tsula ngayon din pera, manyaman na pamangan, makapamasyal, masanting nga obra, masanting nga pamilya. Na piling maging masaya, para di ang malungkot, siyang sinunod. O ngayon, makaburol ya. Nagyo, ing maging masaya. Ating meto nga ima, anong numasakit siya? Babantene na yung anak. Meteng ima. Natanggap ning anak, mateng ima. May murit siya. Ing anak, nagyo nagyo maging masaya. Napili itang magiyang masaya. At impong may bagsak yung business na. May babagsak naman din kayang negosyo. Makaya nga siya. O na hindi tauling negosyo, yang atangat. Pwede na yung magumpisa. Pero nagyuking kayang lob. Nag-suicide siya. Napiling maging masaya. May sambot siya. Nanggawan mo nga ng Juan de la Cruz. Minsan, may salubong lang Juan de la Cruz ni nga pong Gino. Juan, nanong buri mo king dakal mong kasakitan, nanong buri mong iregalo ko kaya ka, nampegibat ng Juan de la Cruz. Di na nyo ko pa pong dakala kasakitan, di na nyo ko pa pong dakala kapag subukan. Bang kanita kaya bera ka, o iting teknik nga ng Juan de la Cruz. Po, tang ating kasakitan na agyo agyong magsaya, tumula, may apili tang magsaya ka, lalo kang lulungkot, lalo kang magkasakit, lalo kang papatudtod, lalo kang makapangan, lalo kang mangalambot, mapupuyat, aduan mo king apong Gino, lalo kang dakal kasakitan, i-reverse me, Diyos isuno me, apong Gino,
Alang-alang kaya ka nga mo. Bang kanita, may kautang yalub kaya kayong Diyos nga na. Uling nung ingaduan mo, makagawa kang milagro, may dinang kang pera, dakalaswerte, may kautang kalub king Diyos. Pero nung ingaduan mo, dinan mo ko pa pong kasakitan. Alang-alang kaya ka. At kaya bera na ka man king kasakitan. May kautang yalub kaya kayong Diyos nga na. Agyang na anong klaseng kapag subukan alampasan mo. Inyang malatiko, ing identity ta mo, itang Pilipino, Juan de la Cruz. Talagang pinili rin Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz, metong yang pandak. Yang simbolo tang Pilipino. Balo hanggang nanong 19, basta po tang ating pipirman, Kentibe, Pilipino, Juan de la Cruz nga na. Yang simbolo tamo Juan de la Cruz. Yang maranop yung Pilipino, akakuha ng maili. Agyang yung Pilipino magkakasakit siya kayong kakaluluan, akakuha ng titiman. Yung Pilipino ang gyang atsuya king abroad, as nek kapuyatan, potang yutos de maka-Ismailya, yang simbolo Juan de la Cruz. Kaluguran da katamo itang Pilipino, king obra nakatang kasipag yata magreklamo. Agyang mga puyat-puyat tamo, mga panagkasan, gareng senior citizens, dareng foreigners, makatiman tapa, mayayaman laki katam, uli ng Juan de la Cruz. Inya, nung sakasangali may apili ing saya, pilinan mo, makisan metong ka king kasakitan na nga pong at banyat ka pang kasakitan kaya. Balo na ning Diyos ing gawa na, patatagana ka, king kaya kang kakilub-kiluban, uling yang atsu kaya kata, agyang nanong klaseng kasakitan ay harapan ta, talakad ta. Pangaditay balang metong ban kanita na anumang klaseng kapagsubukan ing ngarapan manatili tamo king ginongnuan. Manalangin tamo para king kaya katang pamangailangan kang Jesus. Amenaral king kamulob kapatawaran nga tamong sumabi Ginong Jesus, pakaluluan mo kami. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing sablang panikatagon, ang nigkulang takababan, at nigkunyari, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing tenandit at ang nigmatas tamo, at alapitan ding mangailangan, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing panikatagon, at igkay tamo, ingke katang oras, kagiwan at kayatinan king Ginoo, at karing kaparatang tao, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing oras ay tala apatawaran, dingke katang kapatad, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami. Ginoo ning meto sikloban, kaluguran mo kami at kapamilatanan ning lugod. Karin mo kay buring sakupan, agad ka sanang magtagumpe karing makasalanan ming puso, at katmuan mo lang tula,
ikang mabibiet magari, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos sigpang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoy tindawon karinggamat mo, kay kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplalat ning mabilog ng banal a kapulungan. O ikpaming miglalang, balikdan mo reningain ay yampang mi, king kapigaganakan kang San Juan de la Cruz. Ayapusan mi sana ing lugod da papasyag mi, kabang pagmasusyan mi ing misteryo na ning kasakitan at kamatayan ng Kristo, ang mabibiyat magari kambemo, manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili ang kaya kayo, At kekaan timurin, yat nayo ring pusuyo. makayat na no king Gino, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O hikpa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yeso Kristong ginomi, inyang migpakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao, ti para na itang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kami ing dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panayan mi ay tangaldo, potang i Kristong ginomi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yasana itang kaligtasan na piyangako na. Angeni panenayan mi king mitnong kasalpantayanan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya. Layon makiabe alang toknang babiya kapurian kaya ka. At ngaming kakanta, Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Tunay kapin banaloik pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginomi ng Yeso Kristo. Bayi yami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan. Kinuha tinape, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuhaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo'y kabos mo kami. Matula tayong ipasyaging misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo ay namatay. Inyangin ni gaganakan miyoik pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akeka iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakat arapan mo. Ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuwa mo. Kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapia king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, Florentino, ake kaming Obispo, Emiliano, ingke kaming kura paroko, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, ing birhenin doning Diyos, San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, lalong-lalo na San Juan de la Cruz, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilata ng Yeso Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ikpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman king alangangga. Amen, amen, amen. Ngeni manalangin tamo king mitnong kapanaligan at lugod king ikpa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin.
Ikambos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopanin kaya kang pakalulu. Parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ing kayo pa yan, ating ligaya manggaman king alanganga. O Ginoong Yeso-Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ing ginuyasang manatili kapilan man kaya kayo. At keka ang timorin. Ngini pakit tamo king mikakametong tamo king kapayapan. Kayapan po. Kordero ng Diyos, Nyo ing Kristo, ing kordero ning Ginoo, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaos, king apuna ning kordero. Ginoo, eko karapat dapat pabalaos keka, dapat king gingkas mo nga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang pagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
O ikpaming malugod, pepakit meke kaming misteryo na ning krus, king bienang San Juan, pasik na nga na kesana niting sakripisyo, papanatilyan, king kasalpantayanan kang Kristo, busal na ning dakal kasakitan, ake kaming harapan, pasik na nga na kesana, at papanatilyan, king kasalpantayanan kang Kristo, so paana kaming magobra, king Santa Iglesia, para king kaligtasan ning meto ketawan, ban idake miya naman, ing tula, at dinake na ning anak mo, kaya kami, Yeso Kristong Ginomi. Amen. Pangadyan tayo po yung oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karingda kalatao. Ipanalangin mi, antabayanan mo la rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la rin doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkala mo ke kaming grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karyatang atsuking pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na yung pangakalat niting virus, ating pangakabus mi karintakot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginoming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na indunin Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kaguluan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami, Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, ipanalangin mo kami, San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami, San Roque, ipanalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami, San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami, Santa Monica at San Agustin, panalangin mo kami. San Juan de la Cruz, ipanalangin mo kami. at ngening Year of Saint Joseph, San Jose, Panalangin mo kami. ing Ginoo manatili ake kayo. Kekan Timorin. Announcement. Simbambengi. Mayapayabak po. Bukas po mag-umpisa na yung simbambengi karing kaya katamong kanya-kanyang chapel. Antimurin po keniking kimpisamban. Ing oras din kaya katamong misa de Gallo, alas 4:30 na ning ganingaldo. So ulitan ko po atintana pong misa karing kaya katamong chapel ngeni pong tipaning simbambengi. Mag-umpisa na po bukas, karing kaya katamong chapels. Mumunang misa, 5:30 po, kaduang misa, 6:45, katlong misa, alas 8, karing kaya katamong chapel. At ketiking kaya katamong pisamban, alas 4:30 ning ganingaldo. Dakal pong salamat. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto, ingig pa, ing anak, ating banalay Espiritu,
Amen. Hingga katang misa mi daone, umena kayo, kingalanggan ang lugod ning kaya katang Ginoo panibatanan ning tula tamo. Salamat, King Diyos. Basta sa